Bosna i Hercegovina kao država, Bosna i Hercegovina kao prostor, Bosna i Hercegovina kao mjesto rođenja i življenja apsolutno je moje opredjeljenje i ono što me privlači, i bez Bosne i Hercegovine apsolutno smatram da ne bi bilo ni mene. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima mješovitu tradiciju naroda i narodnosti koja se jako lijepo uklapa i međusobno dopunjuje. One sitne, male, svakodnevne uspjehe koji svaki od nas pojedinac ima, svaka mala ili velika cjelina, treba da se pozitivno šire i distribuiraju. Na taj način se stvara ambijent koji bi omogućio da se taj osjećaj patriotizma ponovo vrati.